happy Eid happy Eid اختر دې مبارک شه یا په دې ډول هم ورته ویلی شئ blessed Eid blessed Eid اختر دې مبارک شه happy Eid to you from my side happy Eid to you from my side زما له طرفه دې اختر مبارک شه تاته یا زه تاته د اختر مبارکي وایم happy Eid to you from my side may all your good deeds be accepted by Almighty Allah may all your good deeds be accepted by Almighty Allah Allah دې ستا ټول نیک عملونه قبول کړي good deeds ویل کېږي نیک عملونو ته may all your good deeds be accepted by Almighty Allah الله دې وکړي چې ستا ټول نیک عملونه قبول شي I wish you a very happy Eid I wish you a very happy Eid اختر دې مبارک شه دا ډول هم ویل کېږي خو اسانه او لنډه جمله یې happy Eid چې جنرال happy Eid اختر دې مبارک شه how was your Eid how was your Eid اختر دې څنګه وو my Eid was so good my Eid was so good زما اختر خو ډیر ښه و what have you bought for Eid what have you bought for Eid اختر ته دې څه شی اخیستی دي what have you bought for Eid I have bought new clothes for Eid I have bought new clothes for Eid اختر ته مې نوې جامې اخیستې دي when will be the Eid when will be the Eid اختر به کله شي موږ یو چا څخه تپوس کوو چې اختر به کله وي یا کله به شي اختر when will be the Eid اختر به کله شي او بل چاته وایو چې زه په اختر کې مریض وم نو په انګلیش کې دا ډول ویل کېږي I was sick in Eid I was sick in Eid زه په اختر کې مریض وم یا I was sick during Eid happy Eid to you from my side زه تاسو ته هم د اختر مبارکي وایم happy Eid blessed Eid congratulations Eid اختر مو مبارک شه thank you so much for watching